Emva kweminyaka eyi12 ngingomunye wabahleli kanye nomunye wabasunguli balo mcimbi impucuzeko Maskandi Festival, sengithi khumu ekubeni ingxenye yawo, nakuba ngingenakuzidalula izizathu zokuhoxa kwami, kodwa ngithi angikwazise njengomuntu olandela leli khasi lami kule nkundla yokuxhumana. Ubani loyo? U-MC Tjatha, isiphatshazo nongoma. Siyabuya siyanibingelela Ndlovu TV. We bring you another topic related kumaskandi. Lapha kuTjatha-ke ebesimazi-ke uMankakazi Idudla, uMandla ey'tolo. Umfana omuhle ngamehlo njengonina uThembi, umfana oney'bongo ey'mbili, umnumzane-ke lona, kodwa-ke izibongo zakhe-ke lezi abey'tshela ukuzisho. UTjatha-ke ube yingxenye enkulu, ubambe iqhaza elikhulu laphana kwimpucuzeko, njengoba nje bisina-12 years. Badlala indima enkulu, kusekhona oMtshengiseni, kusekhona oMjikjelwa, bonke labo baculi abadlulayo emhlabeni bebeyingxenye kakhulu oTjatha, futhi bayenze yaba yimpumelelo. uMaskandi-ke lo impucuzeko ubukade-ke ufana ne-World Cup yomaskandi, lapho kade kwaziwa khona uma uphutheliwe ukuyongena khona buba nenkinga ngempela, bekuqashwa almost wonke amaqhawe ade wacabanga ade edumile ngaleso sikhathi leso. Right. uTjatha siyazi ukuthi ena kuyoba nemibiko-ke ethize laphana. Iy'nqole ziyasesha, iy'nqole ziyakwazi ukuthi zibe o-detective ziyothola ukuthi kwenzakalani. Kwaphuma le post iTjatha Music Festival yayikade ngeyi-29 laphana-ke last year ngoDisemba 2025 kaLindizwe, lapho abantu aba-enjoy-a khona kahle kakhulu. Babelokhu bekhalile abantu, ikhalile iy'nqola lezi, ukuthi asiboni nibongelana laphana, babucineka babugwazela, kwenzakalani noTjatha. Iy'nqola zazilokhu zisola-ke, yazazi-ke iy'nqola-ke ziyasesha ay'dlali. Njengoba nibonayo uTjatha la uyena umhleli walo mcimbi, ibizwa ngaye-ke. Lapha-ke insizwa zay'hleli-ke zonke-ke zahlela-ke izinto-ke, zihlanganisa-ke amacebo-ke okuya phambili. Uma sengilanda zona-ke iy'nqola laphana-ke kubathandi bamaskandi, uNsika Sokhela uthi yena kule war kaMcineka noMakati Fete kule mpi kaMcineka noMakati Idudla, nayazi ilanguage yey'nqola. Angazi-ke kwenzakalani ngoba ngine-sure leli naza yileli wrong. uTjatha wayengeke alisukela kahlanya impela. Ngakho-ke zinqwele sicheme udede nebhulethu uTjatha. Iy'nqole-ke zayibhokela laphana-ke, ningay'naki-ke laphana mayikhuluma nje, ziqhuba nje usuku laphayana. Iy'zathu azaziwe iy'ngane zakwethu ukuthi iziphi, kodwa-ke ukusebenza kwabantu kuhlale kuhambe kushintshe. Angeke nihlale nisebenza ngisho omunye esekhulile esefuna ukuyobona amanye amaphrojekthi ukuthi amphatha kanjani. uTjatha naye njengoba esenemisebenzi kanje udla isikhathi eside kakhulu lokho naye ehlele, kuba umhleli nje womcimbi udla isikhathi eside and uyakhula uTjatha, kunezinto ey'ncane futhi azenzayo okwandisa-ke umsebenzi, ilegasi yey'ngane zakhe, abantwana bakhe, ifemeli yakhe, njengendoda naye eyazi ukuthi uma yakha lento ingeyami, izosiza futhi isizukulwane esilandelayo. Njengoba nibona-ke nje-ke into enjengompucuzeko nayo into enobaba uMcineka kakhulu phambili, okufana nokuthi ingeyakhe, nje unabantu asebenzisana nabo. So esikhathini sokuphila-ke ilokho kumele nikwazi ukuthi na uma uwumuntu siyafika isikhathi sokuthi nawe ubone ezinye izinto ukuthi ungahlanganisa kanjani, uhambe nawe uzame, njengoba usuke uyindoda phela, usuke ungekho-ke, kusuke kungekho ongakwenza. Asikho isidingo sokuthi kuze kuxatshwane, akumelanga nje ngicabanga ukuthi kuxatshenwe, kodwa nje khona okusalayo umsebenzi ungumsebenzi, uyehleli futhi umsebenzi uyile ndlela oyiyona. Ngisho kungathiwa sasizwana kanjani sisaqala, sekuyashintsha ukuhamba kwesikhathi, ukukhula-ke kwabantu-ke kunjalo. Sithembe ukuthi kodwa-ke sizobona-ke imisebenzi yabo koTjatha-ke abazobe sebeyenza cause kuyabonakala ukuthi nama-project ambalwa maybe asazovela kuwo, nabantu azosebenzisana nabo, ey'ntweni ey'fana nabaxhasi nje, sizobona ukuthi ubambisana nabo kulabo baxhasi labo athize, nabanye abahleli bemicimbi-ke azobe sebatholile endleleni, just nje ukulumana iy'ndlebe kuzobonakala. Njengoba bembonile-ke abantu eshuthe Papa G no-Gay, iy'nqwele zasola lesa sithombe lesiyana ukuthi hhayi kanjani manje, shuthi ishiphelene. Niyayazi-ke ilanguage yey'nqwele, hlezi-ke into ziyinuka nje, inuka nje iseseyikude ziyizwa ukuthi hhayi le ayihambi kahle. Kwesinye isikhathi ngiyathanda ukulanda ama-posters ey'nqwele ngoba hhayi ziyahlaziya impela, hhayi indaba yokudlala, ziyayibukwa nje, zihlala usuku lonke into zistadishe bese ziyawuveza umbono. Yilokho ngibuye ngikuthande ngey'nqwele, noma uyayidelela-ke iy'nqwele, hhayi ziyaye ziyisela-ke, kodwa-ke kunganiphathi kabi lokho, zinjalo-ke iy'nqwele. Right, injalo-ke indaba laphana-ke ekaTjatha-ke naye-ke ubaba uMcineka-ke ukusebenza kwabo
sekuyaphela la ngokubika kwakhe ngestatement sikaTshana Sithembe ukuthi yena kodwa kukhona izinto ezinhle abazoqhubeka bezenze ngokuyimela yena ubaba uMcineka naye kubaba uTshata ngoba amadoda emizini abanumzane abahloniphekile futhi abanabantwana abaningi. So injalo-ke indaba sizoyibeka lapho-ke, Sindo Fast TV. Siyabonga ukuthi sizodibana okuzayo sesikhuluma ngolunye udaba khona la kwi-channel.